Kadın ve kızlar daima dülber olmaya tırışalar. Ve bu güzellik için zemanevi umurumuzda çeşit türlü vasıtalar da var. Bugün biz kaşlar hakkında laf edeceğimiz. Kadın öz cesine dülber ve acayiptir. Ve elbette ona layık olan hususiyetleri onu da ziyade meraklı yapar. Ta evvel zamanlardan kadın kızlar için güzellik mühim şeylerden biriydi. Şimdiki vakitte ise kızlar güzellikке daha çok dikkat ayıralar. Kaş gözlerini boyalaylar ama bunu doğru yapmak bilmek gerektir. Zemanevi ömür gün-günden yanılıklarla dola. Kaşlarını boyalasak, onlar bir yıl devamında öyle de parlak түсте olabilirler. Bu nasıl bir teknolojiya? Şimdi bu haqda kaşlar boyunca mütehassıs aytып verecek. Архитектура бровей – это когда мы создаем форму. Человек пришел к вам и изначально хочет сделать что-то новое, красивое, бровки обросшие, и мы можем изменить, создать какую-то красивую форму. Это и есть архитектура. Коррекция – это когда человек к тебе приходит уже с готовой формой, да, бровки пощипанные, но уже немного обросли. И по созданной кем-то уже коррекции, либо владельцем бровей, да, мы просто подщипываем, чистим ниточкой и корректируем форму. Есть еще одна процедура – это перманентный макияж. Девочки, у кого бровки не густые, редкие, но иногда бывает такое, что бровь густая, но клиент не хочет возиться, создавая форму, либо ходить часто к мастеру, чтобы подчистить бровки, да, они приходят на процедуру перманентного макияжа. Kaşlar çok vakit dülber olsun deyip şimdi permanent yaparlar. Elbette bu proseduradan geçmek için başta bütün anketini doldurup sağlıkla bağlı sorularga cevap vermek gerektir. Tek bu basamaktan geçken son yazılganlarga emniyet vererek mütehassıs bir netice çıkarabilir. Yani bu prosedura insanға келişe mi yok mu anketadan son belli ola. Эта процедура занимает 2,5 часа по времени, но она хватает надолго, на год. Клиент может ходить с такими бровями год. Плюс ее в том, что мы сейчас работаем не глубоко. Пигмент вводится на уровень дермы, не затрагивая гиподерму. И человек может ходить с процедурой год. Bu prosedura'nın çeşitleri de var. Sevil Hanım öz işinde şarkı teknikanı işleti. Bu teknikanın esasında tokal bıçaktır. Bıçakını boyağa batırıp o kaşlarının şeklini yarata. После перманентного макияжа человек ко мне возвращается через месяц. До 3 месяцев можно сделать коррекцию бровей, коррекцию перманентного макияжа, вернее. Elbette evde de bakım gerektir. Usta özü bakımını saylap müşteriye anlatıp vereyim. Böyle kaşlarını 18 yaşını doldurgansın yapmak mümkün. Boya bir yıl devamında durabilir. Sonra ise mutlaka mütehassısqa barıp bakınmak gerektir. Daima dülber olunuz.